PE agni kisi ba Sonam wanchuk como way u educator como way u engineer scientist ki bro mula song satngan la arpuis ni menta berkajing song satngan ka jong u ka de ban pan resignation jong dharmendra u education kai union education minister ban pha design yu te ha jaka bakin kon kren yu kin wan ya plu jong bot u ki pha man ki pulet tip ki deni ki bamde ki pulet ro ki paprengam yu pemban ki ambalada menta singin pen iya me kumno ka protest kolam उनको जबरदस्ती इन्होंने उठाया और जो कुछ बीजेपी के गुंडे थे उसमें बहुत सारे बीजेपी के गुंडे कह रहे तुम्हें तो हम बताएंगे कैसे आंदोलन करते हैं। ऐसे उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा फोन फेंक दिया। ki wan ki shura yu ki klempan jeng bede ru em ki shura ba ju along ko ma kidnap along ko ma shu kidnap tementa kani kari gajongi run with democracy nenam dai run with democracy tementa perkhat hangno kan democracy show. What is that freedom for us? She got the freedom ng tajong. Te kanya nga suka batay pina mga company pi kanuksa. Ada pi pakla vote you know em. Pi hapan per claim no ten next election in per claim no. Day ban I lad yaki bakin continue naman pi continue lang ko pi I bore yaki. Pi I bore yaki kanya ka jing kam kut tahang de la sa singi yakin la wayro kan long gumjo. Takara pumdi ban I bore kan yaki minister ni kemale. Episode ko bani penklam no hi. Sans naman ang IPM kabon ka budget ka bami. Kamde ka budget ang kanne ka tay. Kabon ka budget ka bami. Statement. I stand with Sonam wanchuk. Nga kanman bakito ki kena ki badan siya Delhi ki badan siya po. Siya kini ki jan sobha pinyaleg. Sobha pinyaleg namar kanne ka de kalaway ki jompi. Kalay daw nam talaway ki kon ki kiti ki jompi. So it's very important if you pindar naman kima. Tatang tayo nga siya ka manong issue. Kulish po.